Shut up, DJ, shut up. Bravo, Burundi. Comment vous allez? Je suis Babou, je suis anglophone et francophone. Et je t'aime trop. Ok? Ah, vous m'en manquez. Amashia nyari, je ne sais pas si vous faites na chini sigarani. Je ne sais pas si na vanyi chigani. Ona rero njyewe ndi mu anglophone navukiye Kisumu muri Kenya niga primaire muri Kenya ubundi nza kwiga mu Rwanda mama ashaka niga igifaransa nyagera system itihinduka francophone tujya muri anglophone so na n'ubu ndacyarimo ndagegeza kwiga igifaransa gusa ndibuka umunsi wa mbere nize igifaransa umwarimu naracanganikiwe nageze mu ishure mvuye muri Kenya ngo ndi mu anglophone akina kimwezi ndicara mwarimu araza aravuga uyu munsi tugiye kwiga prono ndavuga igifaransa kumbe ni nana uko umwarimu yakomeje yigisha niko nagenda gacanganyizwa kurushaho aravuga ngo prono possessive ndavuga iyo ngiye niyo uri gupossessa niyo upossessa wowe arakomeza ngo prono qualificatif ndavuga yene wa professionnel qualifié ngo prono quantitatif ndavuga yene abantu benshi ariko rimwe yavuze nubo none ndashaka kubibona noneho avuga prono démonstratif ndavuga démontrer ça démontrer so disappointed ari umuntu we narari aravuga babu ndagukunda babu mbona nk'ubona kuri YouTube ariko murebye kuri YouTube uri munini ariko ndakubonye none mu buzima busaze mbonye wabaye mutoye byagize gute ndabwira okay ndabyemera uko mbona guca ndi mutoye ariko hari ibintu ufite utabona binini mon cher sibyo ndavuga umutima wanjye sinzi ikintu muri gutekereza mwebwe buriya no mu bwonko haragutse cyane nkuko muri kubibona do je niwo ndanywa amazi ko mvuye mu Rwanda turi muri gahunda ya tunywe inzoga nkeya kuko hari imibare yasohotse umwaka ushize yerekana ko abanyarwanda banywa inzoga nyinshi kandi nanone indi mibare kerekana yuko u Rwanda ruri mu bihugu bitishimye ku isi sasa nimba dufite depression imibare y'abantu bafite depression izamuka n'imibare y'abantu bari kunywa inzoga ikazamuka uko depression izamuka niko abantu banywa inzoga bazamuka uzi ikintu bivuze umuntu ufite depression bamuha pression udepressa amashari ariko barundi we thank you njyewe abantu baraba inshuti zanjye ziri kugenda zikora ubukwe muri iyi minsi najya muri ubwo bukwe bakambaza babu wowe n'iryari wowe urakora ubukwe ryari wowe ariko njyewe mfite ubwoba ko kubona umugore mwiza ntabwo byoroshe hajya umugore mu Kirundi bamwita umugore nyine bambesha ari sinzi ibintu wambwiye ngo bari umugene ni bari kubona umugore mwiza biragoye hari kandi ni impamvu nimwe abasore bose baravuga ndashaka umugore mwiza apana mwiza ku isura gusa ko n'ihene ifite isura ndashaka umugore mwiza no mu mico n'imyitwarire ye ariko se wowe nk'umusore wowe imyitwarire yawe imeze gute wowe umeze gute ngiye kubabwira inkuru y'inshuti yanjye ntabwo ndi buvuga izina rye kuko ni umusinzi ariko arashaka umugore mwiza ntabwo ndi buvuga izina rye ahangaha rero Thierry yashakaga umugore mwiza utameze nkawe bamugira inama rya Thierry ntabwo waba ujya mu kabari buri munsi gushake n'umugore uri mu kabari wowe jya mu rusengero kuko nimba uri wo mu kabari n'umugore ari wo mu kabari muzajya muta urugo mugende mu kabari shaka umugore mwiza Thierry ava ku nzoga ahita ajya mu rusengero urusengero ruramwakira ahurayo n'umukobwa w'inzobe witwa Claire niyo mpamvu ari inzobe kuko yitwa Claire ni nayo mpamvu yitwa Claire kuko ari inzobe Claire ari muri korali baramenyana akaziya birirwana amezi 8 ashize baravuga bajya imbere y'urusengero ngo turakundana turashaka kurushinga turashaka gukora ubukwe urusengero rubyishimira bakora ubukwe bajya muri la lune de miel honeymoon
iki gihe cyose uyu mujama yari afite misiyo yo gushaka umugore gusa mu rusengero, yaravuye ku nzoga hafi umwaka, akigera muri honeymoon muri hoteli, umugore ari muri dushe, abaricara avuga mission accomplished, umugore namubonye wo mu rusengero. Urusengero ntabwo rwemera divorce, mais c'est bon. Kuri televiziyo itajya indirimbo icupa niyo nshuti yonyine nizera, ahita yibuka uburyo yanywaga icupa, aramanuka hepfo sasa mu kabari, anywe ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, umva icupa araribabaza koko. Yagarutse yasinze, araza kubita urugi, fungura cyangwa shuru umenga ndizere ko wanatetse niba utatetse ndagukoma, fungura. Umugore araza arafungura, mugabo mwiza, none se byagenze gute ko mbona byagenze gute? Uva mujese wigeze uteka ubundi wowe? Ariko umugabo mwiza, wanyweye inzoga se? Wasinze? kuvuga nk'umuntu wasinze aga nyine njyewe mu inzoga, nimba utayonabiza bimenyere nari narijishije, ariko noneho bimenye ko mu inzoga nzajya nasinywa. Umugore yaramurebye ahita amukubita urushyi rwiza, aramureba, umugabo nta soni, urasiga muri hoteli ukamanuka ukajya kunywa inzoga ukasiga njyenyine aha ruguru. Umugabo mwiza, amaze imyaka 2 naravuye ku nzoga nkajya ku rusengero ngo mbone umugabo mwiza zinywere, none urasize, wowe nta n'isoni urasize. Murakoze cyane Burundi, amazina yagerewe. Ndabakunda cyane kabisa, ndaryohewe mugabo kuba hano i Burundi n'ubwa mbere. Amashyika ya Kigingi kudutumira nk'Abanyarwanda, turanezerewe kuba aha ngaha. Ariko njyewe nkunda undi kirundi cyane kuko gisoundinga, uba wumva ari akantu kari sexy, très innocent. Bavuga innocente cyangwa innocent? Ikirundi ni ikigabo cyangwa ni ikigore? Abanyarwanda nta gifaransa tuzi, agafaransa konyine tuzi ni toilette, feu rouge, ambulance. Wiza akajya mu mashuri akaminuza, akaza baturusha ni kamwe gusa, alimentation. Konyine Abarundi ndabakunda cyane, ikirimi cyanyu gisoundinga nk'akantu kari innocent ukuntu. We umuntu udashobora no kukwiba, akakwiba telefone, wamwirukanka nawe wamufata ugiye kumukubita nk'akobwa, none mbwa sha sinjye wayibye garasta, ukumva wanamubwira uti ni njye wayibye, sorry. Abarundi ndabakunda cyane, mwiyamashyi kabisa ikirimi cyane. Njya nibaza ubundi Abarundi mujya mukubita abana banyu, kuko twebwe kera baradukubitaga wakoze amakosa, baraduhanaga bya nyabyo, mwe ujya muwakubita. None se wamukubita gute? Ingosha ingwa nyine nkufrape nta kundi nyine, cuduga egosha, unawe akagusubiza, none mama sinjye wabikoze garasta, wamukubita ute? Wamukubita gute? Abarundi ngenda bakunda cyane, nigeze ariko nasanze Abarundi n'Abanyarwanda turi bamwe, ndabeshya. Amashyi yacu ari he? Turi bamwe twese. Kugira ngo nabimenye neza, n'ikirimi tuvuga ni kimwe. Nshobora kuvuga ukanyumva nkuko murimo kunyumva ubu ngubu, sibyo? Mushobora kuvuga tukabumva. Ahantu bitandukanira n'akantu gato cyane. Hari amagambo muvuga twebwe asobanuye ikindi hariya. Hari nayo tuvuga amuvuga mwebwe asobanuye ikindi, hari nayo twe tuvuga kuri mwebwe ugasanga afite iki ubundi busobanuro, sibyo? Urugero, umukobwa hano mumwita umwigeme, icyuma mucyita igisu, sibyo? Kujomba umuntu nk'icyuma, yamujombye icyuma, muvuga ko yamukoze iki? Yamucumise. Mu Rwanda ijambo gucumita, warumvisha barizi. Ijambo gucumita ku bantu batarizi ni igihe, ni igikorwa ubundi Imana yahaye umugisha kiba hagati icyo ngicyo nyine. Niba uri hano wicaye ahangaha waravutse kuko umuntu umwe yacumiswe, sibyo? Habayeho gucumita. Njye nkunda ikirundi cyane, ejo bundi ndimo kumva filime ya Yesu isobanuye mu kirundi. Numva ncitse intege kubera guseka pe. Urazi handi
babamba Yesu bakamushyira ku musaraba. Nagiye kumva numva umurundi ngo duko baca bamushyira ku giti baramuzirika. Nuko rero saa sita zigeze babona batanyuzwe, baravuga bati reka tumucumite. Umusoda wa mbere araza aravuga ati cyewe ndacumita ukuboko. Undi nawe ati nanjye nkacumita ukundi. Umusoda wa gatatu arabye neza aravuga ati ko mwamucumise hose ga genda acumita he. Aravuga ati ntacyo reka mucumite ibirenge. Afande wabo niko kuza asanga bamucumise bidahagije, aravuga ati nimucumite n'urubavusha. Amashyi yanjye ari abarundi ndabakunda cyane kabisa. Gucumita abana bicaye ahangaha, gucumita bivuze kugura umwana biswi we, taza gusanga twakoze ibintu. Amashyi y'abakuru b'igihugu, perezida w'u Burundi ndetse na perezida w'u Rwanda, amashyi yabo kabisa, ndabafana cyane kabisa. N'abantu bakomeye cyane batugeza kuri byinshi. Ariko njye nibaza abaperezida ari amajwi bakoresha muri speech mu gutanga discours ni nayo banavuga no mu rugo bisanzwe, kuko uyu nguyu mushobora kuba mumuzi, muramuzi. Ni ukuvuga ngo uri munyarwanda aho ari hose amenye ko ukora umuganda n'inshingano ze. Ngo muramuzi, iryo ni ijwi ry'abaperezida. Uri aho ngaho urahebeba nk'ihene ngo mfite izo zo kuzaba perezida wa wapi we, wahehe jya mu ihene ujye kuzorora uziyobore, sibyo? Ariko njye mbaye perezida mba numva ririya jwi najya nkoresha muri speech nicyo najya nkoresha no mu rugo. Kameme bariya bantu twimashine ko babaho ubuzima nk'ubwacu, wenda si ntabwo ari byo, babaho ubuzima buri hejuru cyane, ariko twimashine ko babaho ubuzima nk'ubwacu. Ko njyewe najya mbaho ubuzima busanzwe, nagera nko mu rugo nkabaza ndashaka kumenya umuntu wanekeye intoryi, who are you? Usanzwe muzi ko ntarya intoryi, minisita w'intoryi ari he? Nindushinzwe hari igihe hari igihe uba uhagaze nk'ahantu cyangwa uri nko mu rugo ukabura nk'akantu ahantu hagateretse, sibyo? Nawe ari hariya nshaka kumenya umuntu wantwariye isogisi ninde? Nari nariraje ahangaha minisita, sibyo? Amajwi bari ahantu bavuga njye arantangaza. Ariko se ubundi babaho ubuzima nk'ubwacu? Dukomeze twibaze. Hano mu Burundi sinzi niba mu mabotike mujya mugira umwanya wo gufata amadeni, uri aho ngaho nta mafaranga urabona, ukwezi niko urashira, ntabwo baragupesa, ugahita uvuga uti jya kwa murokore wakiye akantu banyandike ntacyo nzarya. Twebwe mu mabotike tugira hari i Kigali yose abarimo murokore kazungu, ngo byara umwana ukamwita murokore, ubwo nyine urumva muhaye deja destination urayizi. Ibaze bari abantu babaho ubuzima nk'ubwacu, akabyuka mu gitondo ngirira akadoga zandusha genda kwa murokore akumere ikiro cy'isukari tuzaba twishyura, umubwire ko ari njyewe, genda. Akagenda yiruka, murokore arambwiye ngo mereze ikiro cy'isukari ngo twandike. Murokore akisaza, oya ukwezi kurashize mutaranyishyura, ntabwo ibintu bishoboka, reba agakayi karuzuye, none ndabandika hehe? Ibintu muri botike byashize, genda umubwire ngo ntabwo bishoboka. Akaza nyakubahwa arambwiye ngo ntabwo bishoboka, agakayi karuzuye. Ni nkakubwiye subirayo umubwire ngo ngenda guma hano umubwire ngo ntabwo turahembwa, ariko naza niwe wa mbere tuzishyura. Akagenda arambwiye ngo ntabwo araboneka, ngo ariko naza ngo niwe wa mbere tuzishyura. Wapi? Mbwire ko bidakunda, reba ibintu byashizemo, none se ndaranguza iki njyewe? Arambwiye ngo byashize ngo nanayo kurangura afite. Reka kubwire
Okay, ubwo ntacyo murakinyweraho muginyweraho ngaho amashyari kariyeho. Ndabakunze cyane kabisa, ariko nkuko natangiye mbivuga abarundi n'abanyarwanda turi bamwe, amashyi nanone yacu kugira ngo nkwereke ko turi bamwe. Nta cyizere tugirirana hagati yacu. Uba wicaranye n'umuntu yicaye aho ngaho utazi ko ari umukire, wowe uri aho ngaho tu ku bihumbi 10 byawe waflexinze waryoshemo, mugenzi wawe aho ngaho uzi ko muri umwe. Reka mbereke ko tutari bamwe. Umukire aba yicaye ahantu esha nzaho ngahaya ngo nawe nibeshe umukire. Umukire yicaye ahantu tonto meze neza, umukobwa mwiza kabisa, amashyi y'umukobwa ari umukobwa mwiza niyo umubonye uramwibwira kameme, n'umubi nawe uramumenya. Ariko ubundi nta mukobwa mubi ubaho, nta n'umukobwa mwiza ubaho. Haba umukobwa mwiza n'umukobwa tu uri aho ngaho. Kugira ngo ubimenye neza umujyana ku umubyeyi wawe reaction yaguha nikwereka ko ari mwiza cyangwa ari aho ngaho tu. Umukobwa mwiza iyo bakimubona nk'uyu nguyu bahita bamuganiriza, witwa nde, uturuka kwa nde, sha uri uzagaruka kudusura ryari, uri mwiza pe, umva uriya mukobwa ugomba umurongore. Zana sasa umukobwa tu. None amazina ninde niba ntabagoye? Muhammad, amashyi ya Muhammad akamuzana. None Muhammad, uriya mukobwa murakundana? Turakundana mama. Uramukunda? Ndamukunda. Aragukunda se we? Nawe arankunda. Basi cyambere n'urukundo. Amashyi nari ndimo ndavuga, reka turebe umuntu usa nkaho ari umukire. Reka turebe. Ndajya mu bihumbi 10. Namwe mukeneye inkunga. Anyway, reka turebe aha ngaho umuntu. Mwiriwe neza chef. Mwiriwe. Mumeze neza? Ni bon? Hari umuntu wantize inoti y'ibihumbi 10 kugira twereke abantu. Niza oya turi hano humura. Aha, mwabibonye? Murabibona? Amashyi y'uwari he? Uyu ni umukire. Hari n'ukuntu tutajya twemera niyo akozeho rimwe akaguhereza iya mbere ukavuga uti n'iriya nawe yarasigaranye sha nta yindi afite, zana n'indi tuwemeze. Urabibona? Zana n'indi tubishimangire. Wabibonye? Murakoze cyane, amazina yanjye yitwa Prince. Washiduka bancumise mu kanya uramenye. Murakoze cyane buja, amazina yanjye yitwa Prince. Murugishi kuri Prince. Nitwa Merci, mwampaye amashyi. Merci nicyo gifaransa cyonyine nzi kubera ko ari ryo zina ryanjye, ariko Kigingi garuka hano. Njye papa ni pasiteri, mu bintu byose nkora mbanza Imana, niyo mpamvu ninjiriye mu ndirimbo ya Israel Mbonyi. Ndashaka ko mumfasha, ntago n'ubusabe. Muhaguruke dusomane icyanditswe kiri muri Ezekiel ibice 4:15. Muhaguruke twubahe Imana kuba bishoboye. Dusome iki cyanditswe. Si blague, muhaguruke. Ntago ari blague, mureke twubahe Imana. Twubahe Imana. Muhaguruke dusome iki cyanditswe kugira ngo Imana ikomeze turinde. Kigingi aradufasha, dusomere muri Ezekiel. Mufate telefone zanyu cyangwa bafite Bibiliya. Ezekiel ibice 4:15. Urabanza ukavuga ngo reka dusome mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Maze arambarira ati raba nguhaye ibisheshe by'amase y'inka mu gishingo cy'amavyi. Gira mugenzi wawe mu gishingo cy'amavyi. Ni Bibiliya mu Rwanda. Oya ni reba barebe, ntabwo byanditse muri Ezekiel, ntabwo muri kubibona. Ngabandanya kugira twubahe Imana. Komeza. Ivyo nivyo uzocaniriza ukora utwo dusima twawe. Nakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Abantu bari kubiseka biranditse muri Ezekiel, Bibiliya nta kintu kitarimo. Mukomera amashyi Israel Mbonyi nimba mumwemera. Mbonyi uri umuhanga bya hatari. Israel Mbonyi ngewe ejo bundi nibwo namenye indirimbo za Mbonyi. Ngenzi nzikoresha ahantu hose iyo ndi gutereta.
mbonye niwe muntu wenyine uririmba indirimbo nta jambo Yesu cyangwa Imana birimo kandi ukumva ari Imana. Hose nako mujya mubyuma garanyitegereza urukundo ruramusanga ati genda ubeho ninde wamwitegereje. Indirimbo zambonye waziteretesha nimba wazanye n'umuntu mukundana mufate mu ntoki ufata akaboko mubwire indirimbo tumuririmbire. Mufata akaboko tumuririmbire indirimbo zambonye ingenzi koresha ndi gutereta. Mumfasha tuyiririmbe kandi nawe muririmbire. Ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira ndeba hirya ndeba hino urukundo rurangose. Iyo ndirimbo ni wayiteretesha mwana? Iyo wayikoresha uri gutereta. Njyewe nigeze kubona umukobwa ndamukunda. Ngeze mu rugo numva no mu mutima harimo indirimbo yambonye. Yewe mutima wanjye we karame reka njya mwibarize yego ese nawe uramukunda cyane wabasha kubivuga yego ngaho riri. Mbonye umuhamashyi indirimbo zo tuzikoresha ahantu hose. Rero nakunze igihugu cy'u Burundi mwihamashyi. Bambwiye ngo ahantu naho abasirikare nabo muhamashyi menshi cyane. Abasirikare mu Rwanda habayo abasirikare bacu bagira n'urusengero rwabo. Uzi umusirikare ari kubwiriza bwira mugenzi wawe ngo satani ni haduyi. Tuzakoresha ibifaru bya Yesu Kristo. Haleluya. Noneho bincanga iyo bageze mu ndirimbo ngiye kubigisha agakorasi k'abasirikare. Nimuza mu Rwanda mukajya muri military church muzakaririmba. Turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru. Turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru. Turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru. Uri generale se oya uri sergeant se oya uri colonel se turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru. Izo ni bibaze nawe urusengero rwa gisirikare nandi anga kwihana ati turakurasa tu urakizwa wallahi. Nakunze igihugu cy'u Burundi ariko hari ibintu byancanze ibintu nsanzwe nzi cyane. Ubwa mbere ngeze hano iri ibintu by'agaciro ngiye passport yanjye bwa mbere yajyemo kashe y'u Burundi mwabihaye amashyi. Nta handi hantu ndajya. Ukuvuga ngo ikintu naje nzi ndi sure ko kiva hano ni indagara z'indundi. Indagara z'indundi no mu Rwanda zirahenze. Ariko nageze hano nabaze indagara z'indundi muzirisha iki? Umuntu arambwira ngo tuzirisha uburobe. Ndamubaza uburobe bwo mu burobera hehe? Indagara ko muziroba uburobe buvuye hehe? Uburobe mu burobera hehe mugana? Mukura uburobe numvaga bwo buva mu mazi. Hari ikintu kimwe amaze kwitegereza bambwiye hano ababyeyi bari hano mu bakomera amashyi abamama bacu. Abamama n'abana beza ariko nabo iyo batwite bariyenza. Abamama bo mu Rwanda hari gihe ujya kumva bwiye umugabo we ndarumva ashaka umwuka w'imusanze ni karitsiye yo mu Rwanda akamujyana Musanze akirirwayo. Mwayo abatwite ukumva arakubwira ngo iriya televiziyo ndashaka kuyihindura umwana ntagayishaka bakagura indi. None ejo bundi warabwiye anko wanjye ngarumva adashaka guhumeka. Uri guhumeka umwana akabangamirwa rekeraho guhumeka. Biriya bintu ni ibiki? Ariko abamama n'abana beza nimba warize ku kigo cyiza ikomera amashyi. Nimba warize kuri ibigo byaho by'abakene babyita ngo iki? Hari cyo bambwiye cya bimusa abana bo mu bakire nabo mu bakene biga bitandukanye. Abana bo mu bakene nta rushike baba bafite n'ibibazo bababaza. Babasanga bitwa n'amazina nyine ari aho ngaho Jean Claude wowe. Baguhaye imineke 10 papa wakawukongera indi mineke 10 waba ugize imineke ingahe? Oya waburiye imineke ingahe? Nabandi imineke 20. Jean Claude ari imineke 20. Umwana wize za bimusiano
barabana bo mu bakire bazi ibintu bakora ntabwo yakora ibintu adashaka. Baramubaza ati we amazina bari sawa Kevin baguhaye imineke 20 ngo uyirye mami akakongera indi 20 waba uri ingahe? Jewe jamais n'ibiri ntabwo njya nyimara. Jewe imineke 20 ntabwo byashoboka. Ariko umwana wo mu bakene ngo nahita nyirya imineke 20 we wayimara se nta logique abana mu bakire. Muzarebe mwana abakire umuntu uri hano nimba uri umukire ukaba nta ngo ufite nta mafaranga ufite. Amafaranga sinzi ibintu niba akorana n'imbwa. Umuntu utangiye kubona amafaranga agura imbwa. No mu Rwanda abakire biwacu sinzi n'abahanga barazigira. Niyo mpamvu ugiye muri quartier hari za Kiriri usanga buri gipangu gifite imbwa bajyaho n'irogo. Ariko imbwa zo mu bakire nizo mu bakene. Nk'ubu ngubu muzarebe nko mu gisyo nta mbwa yajyayo kuko bayirya. Abakire bo imbwa bazitaho ntabwo bameze. Hano harimo abakongomani bo buriya narumbi mu bahamaki. Abakongomani bo nta kintu batarya cyo mu mazi uretse ubwato bwonyine. Ngo nibyo mu kirere ikintu cyabananiye n'indege. Ibindi byose bararya. Mu bakire bagura imbwa bakagura imbwa yo kurera n'umwana barakubyara. Ariko usanga bari kuganira ku mbwa ngo noneho gisigaye yurira ukabona ikiganiro abakire kuganira ikiganiro cy'isaba bari kuvuga imbwa. Ugasanga baguze imbwa yo kurera umwana, imbwa ikarera umwana akabavamo umugabo. Iwanyu bakakurera ari abantu b'abagabo ukavamo imbwa. Ibyo bintu mugomba kubihindura. Hari ibintu mu Rwanda dusigaye dukora ubushakashatsi bya hatari. Murabona ko mu Rwanda ugura ishati washyiraho kano kantu tukakita made in Rwanda kahita kaba kacu. Uvuga ngo mu Rwanda kubera ukuntu turimo turashishikariza urubyiruko kwihangira imirimo. Ejo bundi njyewe n'abagenzi banjye twaricaye dukora tureba ikintu twakora nta kintu na kimwe tugira cya tekinoloji. Ariko turavuga ngo koko imodoka tuzikure hanze n'amahoni ave hanze twakoze amahoni ya kinyarwanda. Amahoni ariya ngo pipi bira bintu n'ibyo abazungu dukora amahoni iwacu. Ewa umutipa duha igitekerezo tuhita dukora amahoni y'induru y'izina zacu nyine tuyashyira mu modoka duhamagara abayobozi ngo muze muri imodoka twakoze. Imodoka ni z'abazungu ariko amahoni ni ay'Abanyarwanda. Ewa twahamagaye abayobozi bahagaze tuba turatangiye kandi twakoze ihoni ry'igikamyo ryari baze V8 amamodoka asanzwe y'ama TXL. Arano bafite utumodoka duto noneho bazana kugonga birangira babyanze sha amahoni yacu n'ukuntu yatuvunnye. Ariko tube creative dukora ibintu. Hari ubushakashatsi bwakozwe ingurube murazizi. Ingurube ngiyo wayicurangiye irabyibuha rura ruhuru koroha n'inyamika ryo. Ibyo bintu byamaze imyaka biba mu Rwanda. Ejo bundi baza kuvumbura ko ingurube iyo yicurangiye live music aribwo ibyibuha cyane. Umukira wacu wo mu Rwanda yitwa Sina Gerard wa mutipe ukora ngakabanga agashyira ibintu byose ni agusa agashya kandi atumira Bruce Melody. Muramuzi Bruce Melody? Amutumira kuririmbira ingurube ze abakire ntago ari abantu. Atumira Bruce Melody ngwino uririmbira ingurube mwishyure. Melody rwose murabizi igikabyo cye mu ngurube. Ubwo ingurube zari zuzuye hano. Ikintu cyambabaje ntago ari kuririmbira ingurube, ni indirimbo yaririmbye. Melody yaraje abona ingurube arazitegereza ahita atangira bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza utabona ko tuberanye igihugu uruyuki kururabo urumuri mu mwijima uko niko tuberanye ndakubona ngahinduka mu mboni zawe nkibona simbona aho dutaniye ingurube zitangira kwishima. Ese ninde watinyuka ngambwire ko tutaberanye baby ko tutaberanye twembi
yaririmbiye ingurube ndavuga ati kweri kabisa muraberanye kandi cyane urusino rw'imbere darabyibushye ariko igihe kizagera abajya batumira n'abahanzi b'u Burundi bazi a Big Fizz aza kuririmbira ingurube zo mu Rwanda azirebe iyo bawarutse kunda kukumbura iyo bawarutse kunda buri saha buri segonda reka nta munsi wijyana navuze izina ryawe akabenzi narabona akagafoto kawe hari naho wishika mu ijoro ntakisegura uriya mutipe yarota ingurube ikinyarwanda cyacu ndashaka ko mugikomera amashyi ikinyarwanda ni urwo ruri muvuga ugashiduka watukanye dusigaye twakira amanama akomeye mu bikomera amashyi mu Rwanda ari kuza za cogamo King igikomangoma cy'Ubwongereza cyaje mu Rwanda televiziyo yacu yohereza umunyamakuru kuri airport kumwakira arahagarara uwo muri studio aratangira ngo mugenzi wacu ari ku kibuga cy'indege yagiye kwakira igikomangoma reka twumve studio muranyumva ngo mpagaze ku kibuga cy'indege nkaba ntegereje igikomangoma ndabona dore kiraje dore ngicyo kiraje mu ndege dore ngicyo ni ikigore cyacyo dore ngicyo mu byenda igikomangoma cy'Ubwongereza kiraje dore ku ruhande hari ibyana byacyo murakoze cyane nitwa merci mumeze neza est-ce que ça va merci beaucoup banzani intebe narashaje mon ami l'année prochaine j'ai 40 ans ego oya no comme machi tu sais pas ce que c'est tu ne sais pas ce que c'est 40 ans à 40 ans utangira kugira ama symptômes utazahanira avuye aba 40 ans mwikomera machi abazi episode ya mbere ya au-delà du son mwikomera machi arabantu babonye episode ya mbere ya ninde. Non, je te jure, à 40 ans, tu ne sais pas si c'est un orgasme ou une crise cardiaque. Tu es là au milieu, tu te dis, bon, au moins je vais mourir heureux. Bujumbura, comment ça va? Nari Bakomboué, vraiment. Franchement, Nari Bakomboué. Tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je viens ici, vous me dites la même chose. Les Burundaises, vous êtes belles. Et à chaque fois que je dis ça, Mniese Mukomamashi. Mniese quoi? Viens vrai Mniese. Je peux vous prouver ça là maintenant. Abakobga, la vérité pour vous, ni indi planète. Ntabwo muhari, muribesha, mukabesha bandi, natwe tukabyemera. Pourquoi? Parce que le sexe c'est important dans la vie, tukabyemera. Dans tous les groupes de filles baje uno munsi hari umwe muri mwebwe tu es moche, abandi bose barabizi uretse wewe. Dans tous les groupes de filles il y en a une qui est moche. Uwo utekereje ni uwo nyine. Kandi si tu ne sais toujours pas c'est qui la moche dans ton groupe, ni wowe. Niba utazi uwo ari we, iyo hageze igihe cya Instagram, wa wundi baha ifoto, baha appareil ngo we fata ifoto, c'est toi. Hari trajet retour mugiye gukora, il y a certaines voitures ça va être très silencieux. Hari umuntu kwimenya none hanga. Comment ça va? Mumbabere mukomeze mukomera amashi Kigingi s'il vous plaît, ibi bintu ni danger. Ibyoroshye. Prince mon ami yajavuga mu kanya ngo abarundi n'abanyarwanda turi kimwe. Oui, reka nongewe n'ibindi. Abarundi, abanyarwanda, abakongomani, abakenya, abatize, turi bamwe. Ariko jiwa hano mbibonera. C'est sur les chansons. À chaque fois que tu rencontres un public, ukareba indirimbo zabo z'urukundo, utumenya ko bose twese twarasaze vraiment. Par exemple, Abanyarwanda, nta romantisme d'office, habe na gatoya. Nta romantisme, ntibigiye ntibikunda. Nous ne sommes pas des amoureux. Twe turaba sniper. Tireur d'élite. Indirimbo zacu zose ntabwo turirimbira abagore, turirimbira umugore umwe.
ansira we mbabarira Brigitte oh mama Anita mukunda numwe turimbira umuntu umwe abarundi ntago muri aba amure reka mbivuge nzi hariya muri aba terroriste manana non vous êtes terroriste vous j'ai entendu une chanson d'amour i Burundi ivuga ngo hayi reka kwinyegeza ngo baje kukuraba hewe ngo bakumenye. Cette chanson veut dire ne te cache pas, c'est toi que je cherche. Hayi tu t'imagines si je vais draguer une fille nakunze mwibarabara nkamubwira ngo hewe ndakubarire gatoya hayi oya ntibikunda. Les Congolais vous êtes où? Les Congolais faites du bruit muri he? Vous êtes là? Vous êtes bizarre. Le lingala c'est une belle langue, c'est une très belle langue, franchement. Quand ils ils ont de très belles chansons. Sokina moni nanzela oh Sokina moni nabalaba. Indirimbo nziza vraiment. Barangiza akagera muri studio, il sort des chansons kavuga ati pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hey Yamado. Hey Yamado. Yarangiza akabwira ngo ta la tibia. T'as la gencive. Pourquoi? Est-ce que tu as déjà croisé une femme dans la rue? Ou comment dire, madame, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. Chat, où fait cette tibianise, chat? Quand dit gencive, y'a oui. Les gars, les Ougandais et les Kenyans, ils vont bagufata yidame. You are sweeter than coucou. Uringo kijoshe vraiment. You're a nice chick. Oro umugati wa bata, umugati na bureba mon ami. C'est ça leur truc. Si vous avez 40 ans comme moi, vous avez grandi dans les années 80. Les années 80, Morihe. 80s people, les années 80. Mourachage, beaucoup ma machine. Vous avez grandi comme moi quand on va du hip-hop. Tout le temps, vous avez rap, tout le temps, Chris Cross et Jega. Ja. Tu as ça trois fois que je dis, Nimouesh. Tu as tout écrit la tête, les épaules et je les pieds. Nimouesh. Hamat, tu as dit à ma vie, Babungo. C'est mieux, j'ai non. Harima, fuck you, ma motherfucker, vous en avez chindi. C'est bien. Il y a rien que j'ai mouru chambre. Tu as vu une petite bruit, ça sonne, ou vivant, les gars. Mouru chambre, gâteau, mon bango. Abantu bashaje muramenyekanye. Je vais et je viens entre terrain. Mama urukura kora iki? Je vais entre terrain. Attends, maintenant viens. Niko mwavutse murasekiki niko mwavutse. Ah, c'est fantastique. Ahandi anuduhurije ibintu. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je viens ici, tu dois faire ma blague sur our big boss. Murakumbagara vraiment. C'est pour ça que natwe ayo ma blague tu exporta tu yakorera ngaha agasigara ngaha amatwe tugafata visa tukata. Abaconvoyeur, muracyafise abaconvoyeur ha, abaconvoyeur bo muri bus. Convoyeur normal. OK. On s'est imaginé une fois, sinzi abino ukuntu bavuga. Ariko mu Rwanda n'abaraperi. Umutipe arafungura à l'époque bagihari akavuga ngo Nyamirambo kajiru twagiye kabiri Nyamata turanzike boga twajyanye tugende tumanuke. Yes, boga twagiye pa. Aho ni bon. Turi imagine tuvuge ngo ibaze dans une autre vie le big boss ariwe mu convoyeur agahera rwanda ya bus agahita akubwira ngo banje kubasuhuza muri aho Nyamirambo uragenda ntabwo ugenda uragenda
ahasigaye munshakira inzu hano sintaha. Oh, it is fantastic. Bujumbura genda bakunda cyane vraiment, ariko nari naje gukora opening y'umuntu y'umujama wanje yitwa Michael Sengazi. Ikintu sasa mfite probleme nanyu rero, umuntu wo mu Rwanda n'uwo mu Burundi tumeze kimwe. Yakoze ikintu kizima ni wacu, yakoze ifuti ni wanyu. Niko bimeze. Moi je suis venu ici pour mettre les choses au clair. Michael Sengazi, il est burundo-rwandais. Ni wanyu. Ariko yakoze neza, il est rwando-burundais. Ni wacu. Dans les deux cas, ça m'a problème. Parce que en tant que burundo-rwandais au Rwanda, yaje hariya ni umurefugié, yaje ngaha ni umu-espion. Mesdames et messieurs, faites énormément de bruit pour le seul, le grand, l'unique, le prix RFI du rire 2019, le Rwando-Burundais, Michael Sengazi, s'il vous plaît. You got it? Got it. Check. Boucha. Boucha, est-ce qu'il y a des blancs parmi vous? Oya, vous êtes Oya, Oya. Voilà comment la raison pour laquelle je vous demande s'il y a des blancs parmi vous, c'est que exercice bien beaucoup ça va être plus facile. Parce qu'on va chanter ensemble. On va aller dans le rythme ensemble. Yabazungu bahari, tu te poses des questions. Uravuga uti none se barumva ibyo twumva, bumvikurikira, batambana écouter nibiki. Ok, maintenant on va faire ça très calmement. Ariko kuri gazon si nabikora. Ok, on va essayer. C'est très simple, on va faire comme ça. Deux fois. No. Bagire gutya, bagire gutya. Twagiye. No. Yeah, keep going. Kuba tumva icyongereza wazo mwicaranye. Okay. Relax your mind and let your conscience free. You're now rolling with these boys from Kigingi City. And no place on this planet that you'd rather be, except that this place is all but tax free. Get up to the mic, make yourself hot. The topic of discussion is every male side. It's a secret society, all we ask is trust. Say hi to Reebok, say hi to Chanel, say hi to Gucci, Prada as well. Look in the mirror, be proud of yourself. Woman can't take taking this city no city. Welcome to Bujumbura, ladies and gentlemen. Akio.